kitabu rabi'u deftere nayo ɓere nden hino yewta en azzakata fi zakka jawle ɗen e zakka neema on. hadise 957 wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ɓe neli Mu'adh bun Jabal radiyallahu ta'ala anhu ɓe nelimo ila al-Yaman faade Yaman. fa dhakara al-hadisa o janti hadise on haka o hatti ɗon wa fihi no e nder mum mana wona hadise on fo ɓe woni en addande ko woni kon essentiel ko concerni kon fi zakka. no e nder hadise on wonde ko nelaɗo ma kadi Mu'adh ko ɓe wasiyimo fewndo o yaata ɓe maki Mu'adh anna allaha andu no Allah andimɓe wonde no Allah kadi iftarada alayhim o fardi e hoore maɓɓe sadaqatun sadaka fi amwalim e nder ɗe e jawle maɓɓe tukhadu koko ƴettete min aghniyam immorde e alɗoɓe maɓɓe ɓen faturaddu rutte jonnite ala fuqaraihim e dow wasuɓe maɓɓe ɓe muttafaqun alayhi wa lafsu lil Bukhari. nafoore hadise on ko andingol en leydi ka patron ɓe ittuɓe zakka ɓen woni ɗon ko e miskinaɓe ndin leydi ɗon kadi woni ko zakka o ruttete. allahumma sellataka zakka on itteɗon si wona gotel e piiji gogo tawa ɓen ɓe patron ɓe ɓen wuuridi e mum ɗon ɓen ɗon fof na julɓe ɗon si ɓe itti zakka jawle maɓɓe ɗen ɓe jonnata ɓen ɗon banaɓe julɓe ɓe eggina ɓe naɓa ka julɓe ɓe woni toon ma hara ɓen ɓe wuuridi ɗon fof muɗum kadi ko alɗuɓe haray ɗon ɓe ƴettay zakka on ɓe naɓa ɓe jonnoya ka wasuɗuɓe ɓe woni toon si wona ɗum haray ko tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim ko yo itte e junngo alɗuɓe maɓɓe ɓen e nden saare ɗon rutte e wasuɗuɓe maɓɓe ɓen e nden saare ɗon. wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu anna Aba Bakrin as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kataba lahu wonden Aba Bakri o windanimo kanko Anas leetere hino e nder leetere on ɗum woni ko kanko Aboubacry o lonti ɗen andi o lontike duuɓi ɗiɗi e lebbi o wi e nder leetere on hadihi faridatu sadaqa ɗum ɗo ko farilla fi zakka on ni allati on zakka faradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah fardi alal muslimina e dow julɓe ɓen wallati amara Allahu biha e konko Allah subhanahu wa ta'ala on yamiri ɗum rasulahu ne laaɗo makko mbi mana ko Allah yamiri ne laaɗon yo ne laaɗon fallu fi kulli 24 min al ibli e nder kala nogayi e nayi immorde e ngeloɗi fama dunaha e ko hewta ɗum alghanamu dammil gotil bimana ila ngeloɗi nayi ha ngeloɗi nogay e nayi ko andingol en haray jonɗi ngeloɗi ɗon ko dammil gotil ittata zakka wona nagge o ittata wona ngeloba ɗum ɗon fof no ɗuuɗi si on tigui timmini ngeloɗi nayi haɗi timma nogay e nayi haray bimana e ko dammil o itata fi kulli 5 shatin wo e nder dammi joyi fi kullin e nder ɗiɗo ngeloɗi fi kulli 5 e nder kala joyi shatun dammil bi mana ko ngeloɗi joyi kala dammil afwan explication ara noon yaafe bi mana ngeloɗi ɗin ko ngeloɗi joyi kala dammil fa idha balagat 25 ñande ɗi timminoga e joyi ila ñande ngeloɗi ɗin timmi joyi ha ɗi timmanoga e nayi haray ɗi ittante zakka ne o ngeloɗi si timmini ɗi joyi haray ko ɗum nisabon waɗɗikemo o wondi e majji hitande wa haala alayhi lhawl hitande nden timmi e hooremo haray o itta zakka ngeloɗi joyi kala dammil ngeloɗi joyi kala dammil si tawi noon ɗi timmi ngeloɗi nogay e joyi ila 35 ha ngeloɗi 35 ɓe mana si ngeloɗi 10 ɓeydike ɗon haray hande kadi en eggi en iwi e dammi haray hande kadi ɗin ngeloɗi ɗon dammil ittantake ɗe fa fiha haray woni e nder ɗin ɗon fof binti mohadin unsa jomirakum kosan deyum bi mana ñalum wonko muynude kun hitande ko ɗum wiyete binti mohadin ko ñalum kun hitande ko ɗum wiyete binti mohadin ngeloɗin ila kadi timmini noga e joyi ha kadi timmini 35 haray ko kun ñala hun kun hitande wonko muynude ɗo ko ɗum ɗo woni kon tigui ittata zakka muɗum o fi majji ɗi fof fa in lam takun si tawi woni ɗum laatake bi mana si tawi ñala hun e wonko muynude ala kun hitande haray fabunu labunin dakarin haray ko ɓi kosam mahum gorum bi mana awa ko woni ɓi kosam mahum ko ñala hun enta kun ko miñam makko woni muynude bi mana ɗum ɗo ko ga um kun duuɓi ɗiɗi ko ga ko ñalum kun hitande landa yo on tigui ittan zakka ila ngeloɗi noga e joyi ha 35 e joyi
si ɗum ala awa ko ga'um kun duuɓi ɗiɗi, sabu ga'um kun duuɓi ɗiɗi e ñalum kun hitande no fota valeur fi kala hino hecciri mano gasa desa hara ñalum kun hitande kun hino ɓuri valeur. fa ida balagat si ngeloɗi ɗin timmi 36 joni noon 36 ila 45 ha 45 kadi ɗin sappoji ɓeydiɗi ɗon fa fiha hara hino ɗon bintu labunin unsa ɓi ko sammawol deyol ɓi ko sammawol ɓe bi mana ñalum hoɗɗakum timmin kun duuɓi ɗiɗi joni ko miñam makko woni moynude bi mana haray ko kun ñalum on andi ɗananen ko ñalum kun hitande ɗum ko ilaka 25 ha 35 joni ko ñalum kun duuɓi ɗiɗi ɗum ko ilaka 35 ha ka 45 fa ida balagat 46 siɗi timmi 46 ila 60 ha 60 56 ha 60 haray fa fiha woni e nder ɗin ɗon hiqqatun wiige turuqatul jamali e ɗi ngeloɗi ɗi woni ƴawde hoore mum ko wiyete wiige ko ñala ngeloba timmimba duuɓi 4 hara ga'i ngeloɗi ɗin wattimba ƴawde ɓe mana ko wiyeten komba fuɗɗi janngude. fa ida balagat siɗi timmi 61 61 ila 75 ha 75 fa fiha woni e nder ɗin ɗon jada'atun solkol ko wiyete solkol ko ngeloba joni bi mana ko ɗum wiyete awa jaza'atun ko ngeloba bi mana dikkima ko ɗum wiyete jaza'atun ko noon tafsiru goɓe fiɗidani en nokkugo ko wiyete jaza'atun ko ngeloba duñoba mana hiyallati atat alayha 4 sinina kamila ko mban timmimba duuɓi 4 timmuɗi wa dakhalat fil khamisa mba natani duuɓi 5 ko ɗum wiyete jaza timmini duuɓi 4 no yahande duuɓi 5 amma ko wiyete kon hiqqa ɗum ɗon kadi ko deyol kol kadi ko timminkol duuɓi 3 hino natande duuɓi 4 ko hitande woni ko hecciri haray ko ngol ɗo andi ɗiɗo fo haray ga'i ngeloɗi ɗin watti jokkude. ɓe wi kanko cheikhuji on o wi fa ida balagat siɗi timmi 91 e 90 afwan mi diwi seeɗa fa ida balagat siɗi timmi 76 70 ila 90 ha 90 fa fiha haray woni e nder ɗin ɗon binta labunin ñalahoy ɗiɗoy hoɗɗakoy koye duuɓi ɗiɗi ñalahoy deyoy koye duuɓi ɗiɗi ko koyɗon ɗiɗoy woni ko ittete fi ngeloɗi 90 ko ɗum woni 9 e 96 ha kadi timmi ɗon 90 fa ida balagat siɗi timmi 91 91 ila 20 wa 100 ha 120 fa fiha haray woni ɗin ɗon hiqqatani wiigeji ɗiɗi ɓe mana ngeloɗi ɗiɗi ñalbi timminɗi duuɓi 3 no natande duuɓi 4 turuqatal jamali ɗi ga'i ngeloɗi ɗin watti ƴawde ɗi watti raɗade. fa ida zadat hande kadi ko raɓɓiɗi kon siɗi ɓeydike ala 20 wa 100 e nder ngeloɗi 120 haray hande kadi hino no ittirteno fa fi kulli 40 binti labunin fa fi kulli 40 binti labunin ngeloɗi 40 kala ko ittugol ñalahum kon duuɓi ɗiɗi ngeloɗi 40 kala ko ñalahum kon duuɓi ɗiɗi haray koni wa fi kulli 50 hiqqa si on tigi no faala limira 40 sino faala o limira 50 e nder 50 kala mi mana timminge duuɓi 3 no natande duuɓi 4 ko ɗum wiyete hiqqa simo faala o konta 40 kala o martina ɗa o itta ñalum kon duuɓi ɗiɗi simo faala o konta 50 kala o martina ɗa o itta ñalum ñale timminge duuɓi 3 no natande duuɓi 4 o mallam yakun ma'ahu kala noon tawɗo ala e jungo mum illa 4 min al iblis sona ngeloɗi 4 kala tawɗo timmina 5 ko woota ma 2 ma 3 ma 4 haray oɗo falaysa fiha ala e nder ɗiɗo ngeloɗi 4 sadaqatun zakka bi manare zakka waɗɗaki oɗo haray oɗo ko miskin haray o hewtali ittugol zakka sarti illa an yasha rabbu ha si ona joom majji yiɗa joom ngeloɗi hay ko ngeloba wajjo marɗa hay ko gerto kum bajju marɗa hay ko 1000 faram bajjo marɗa sa anni ka ittay sadaka e muɗum haray hino newna haray ɗa mari baraji koni ton kon koni waɗɗaki ma wa fi sadaqatil ghanam en gayni ka ngeloɗi on andi ko ila ngeloɗi 5 zakka waɗɗoto wonande ne oɓe ngeloɗi ɓe joni noon ka zakka dammi wa fi sadaqatil ghanami woni e nder zakka dammi ɗin fi sa imati ha e nder orayɗi ɗin o andi ɗo kadi woni charti hum ɓe mana si tawi woni e dammi ɗin ma 4 ɗin ma ngeloɗi ɗin
hara wona orayɗi hara ko humaɗi waɗa e daral nokku gotum ko an fawti renoɓe ko an addata huuɗo e haako fo muɗum yarna haray o maniére mo wonɗe yedde ɗo fiittugol zakka ɗum ɗo ko wonande ɓortowo nayyi ɗimma ngelo ɗimma dammi ɗin bimɓi ɗi yaaka burure ɗi ñamana hoore majji ɗi hewtita. amma si tawi woni ko on tigui fawtiɗi ko on tigui addata haako o piiji paaja fof ko ɗi ñamata haray zakka ɗum ɗon o hewta ɗum ɗo. ɓe wi e nder ngeloɗi e nder dammi 40 kala ida kanat siɗi laatiki 40 50 ila 20 ha temedere nogay dammi ɗin ko ila 50 zakka on waɗɗoto ngeloɗi ɗin ko ila ɗi 5 zakka on waɗɗoto dammi ɗin siɗi timmi 50 ila ɗon ha ñande ɗi timmi dammi temedere nogay shatin dammi haray shatun ko dammil gotel 50 ko dammil gotel 50 jeego jeɗɗi jeetati temedere temedere sappo temedere sappo e jeenayi temedere nogay hani ko dammil gotel pet jommum inna yo ittu zakka fa ida zadat siɗi ɓeydike ala 20 ka nogay noon joni wa 100 e temedere bimana siɗi ɓeydike ka temedere e nogay ila 200 ha ɗon kadi ɗi timmo e temeɗɗe ɗiɗi fa fiha haray woni e nder ɗin ɗon chatani dammi ɗiɗi fa ida zadat siɗi ɓeydike ala 200 ka temeɗɗe ɗiɗi ha ɗi hewtoya ila 300 ha ka temeɗɗe tati fa fiha ɗon 3 chiyahin dammi tati bimana temedere kala dammil fa ida zadat siɗi ɓeydike ala 300 e nder temeɗɗe tati on haray hande kadi no warrete fa fi kulli 100 e nder dammi temedere kala chatun ko dammil ittete e nder dammi temedere kala ko dammil gotel ittete modi ɗum ɗo metta fi musidɓe julɓe fa ida kanat si laatike sa'imatu rajuli orayɗi gorkon na qisatun ko ɗi ɗuytiɗi min 40 chatin ɗi timma dammin 50 haray si ɗuytike ɗin ɗon chatun wahidatin dammil gotel si tawi woni ɗuytike min 40 chatin e nder dammi 50 ɗin chatun wahidan hayso ko dammil gotel ɗuyti heddi 39 fa laysa fiha haray waɗɗake e nder ɗin ɗon kadi sadaqatun zakka illa an yasha rabbuha sowona si joomi muɗum yiɗi haray no wawi si ngeloɗi ɗin timmali joyi wala yajmiu haray noon hawtodirta bayna mutafarriqin hakkude sendidirnoɓe wala e farriqu sendidirta kadi bayna mujtamin hakkude hawtodirnoɓe khashyata sadaqa hara ko kulol zakka mi mana o andi miɗo mari dammi nogay ɗa mari dammi nogay en hawtodiri wuuro men ngo en hawtodiri kula on haray ɗum ɗon zakka on waɗɗike en haray hande kadi ittoɓe zakka ɓen si ari hawri e dammil angel haray ko ya ruttan si tawi koye dammil mangel kadi ƴetta haray ko ya ruttan joni noon ɓa andi siko min tun nogayji an ɗin zakka waɗɗake an tun nogayji ma ɗin jakka waɗɗake nanen tun ittoɓe zakka ɓen no arde inna yi en sendidirɗi kala waɗa kula feere o kippo feere ha ittoɓe zakka ɓen feƴƴa ɗum ɗon sellata ko ɗum ɓe inni en ɗon wala yo farrigu bayna mujtami hawtidirta e sendidirta hakkude sendidirnoɓe e sendidirta hakkude hawtidirnoɓe ma inne joni ɓay ko nogay mari ko nogay marɗa ɓe ƴantatalam ɓe ƴantatama joni yo en hawtidirɗe fino ittiren zakkare ɗum ɗon kadi sellata en faami ka wa ma kana min khalitaynin kala ko ɓisi kala ko woni hakkude jillidirɓe ɓen ɗiɗo fa innahuma no kamɓe ɗiɗo yataraja ani koyeɓe ruttidir koyeɓe yiltidir cewɗi baynoma hakkude maɓɓe sawiya no fottodiriɗi en faami ka hiɗa mari dammi sappo mi Abdoullahi kala miɗo mari dammi 50 ittoɓe zakka ɓen ari e hawri e dammum ma gotum ɗon andi haray hande kadi guil dammil yawguil koyguil fecce pecce tati mi yoɓite pecce ɗiɗi an hen an taw ko feccere nde ittuɗa tawi ɗen fota dammil goɗɗo e men ƴettama andi ɗon kala mo ƴettanaka koye jonnuto e feccere wala yahruju fi sadaqa harama haray noon musidɓe julɓe yaltintaki e zakka on nawyuge nagge nayewe dammil nayewil accitirimude horike ɗum ɗon ittatake wala data awarin wona jomirakol kadi bimana e laƴugol nagge laƴayge bimana ma ɗum dammil laƴaygel ɗum ɗon kadi ittatake zakka la afwan wona laƴugol al ayn wa dammuha ay ayibun ko kala marge ella feeñuɗo ko ɗum wiyete data awarin kala marge ella feeñuɗo yiiɗo nge wiya ellam harangel ɗon kadi ittata zakka wala tawi sun wona cikuli hum ɗargol cikuli hum kadi luuɓukum ɗum kadi ittatake zakka illa an yasha al musaddiq si wona arɗo ƴantugol zakka on yiiɗa si on ɗon no waɗi volonté inni gasi jonnan caka hon ko hara ella laaɗa no selli si wona ɗon hara hanata wa firriqati woni ko ɗum woni e nder bimana jawle ɗen joni wona mummunteji ɗin woni e rikka on bimana ɗum ɗon ko kanŋe ɗen e kaaliseje ɗen ko ɗum ɗoni ko fanda ay habrun bimana muqaddimun ko yewtere wonde e humputude o firriqa bi kasiri ra wa takfifil qaf aslu al waraq bimana ko mbuɗi ɗin bi fatil wa hiya al fiddatu
ko haliseji ɗi woni ko fanda fi mi'atay dirham ɗon kadi dirham temeɗɗe ɗiɗi kala rubu achar ko nayaɓal sappaɓal woni ko ittete zakka fa in lam takun silataki illa tis'ina si wona wa mi'a temedere e capanɗe jeenayyi haray toujours e nder ɗin mbuuɗi ɗon e nder ɗin haliseji ɗon falay safi ha waɗɗaki ɗin ɗon kadi sadaqatum zakka illa an insha rabba so wona jommu yiɗa wamana balakati kala on mo timmino indahu ko muɗum min al ibli immorde ngelewɗi sadaqatum zakka al judu e hara ko juzu a duwa yaltinede bi mana ko ɗum woni wiɗen ngeloba mba duuɓi ɗiɗi kala mo tawata ko mbanɗon o duwa ittude zakka ka muɗum walaysat indahu hara noon ngeloba ñale ngeloba timmimba duuɓi ɗiɗi no yahande tati tawa alaka makko walaysat indahu ta alaka makko juzu atun bi mana solukol haray ko honno o warrata fa innaha wa indahu hara hino ka makko noon hiqqatun wiige fa innaha haray no ngenɗon wiige tokubalu nge jaɓete minhu immorde makko fa innaha haray ko woni tokubalu jaɓete minhu immorde makko al hiqqatu wiige ngen haray o ittay wiige ngen o jonne haray o jonna haray himo yaafa wa yajalu ma'aha kono noon o dewtay e hoore wiige nge soatayni dammi ɗiɗi saabu ɗon andi wiige ko wiyete hiqqa ko duuɓi tati no yahande duuɓi nayyi amma jaza ko timmini duuɓi nayyi no yahande duuɓi joyyi o andi noon ko jaza o duwano ittude joni noon ɗum ala ko hiqqa o itti haray o jonnay ɓe hiqqa on o fawa ɗon dammi ɗiɗi ida tayassara talahu si ɗum newenanke mo heɓugol dammi ɗiɗi si ɗum heɓugol dammi ɗiɗi newaki aw 20 dirhaman ma o watta dirham nogay e hoore wiige ngen o jonna ittoɓe zakka ɓen haray ɗon hande kadi timmi kono noon kadi moman balakatu indaw kala on mo timmi ka mum kadi sadakatul hekka e sadaka hiqqa bi mana ñale mba duuɓi ɗiɗi no yande duuɓi tati tawi ko ɗum ɗo ittude duwa ittude zakka walaysati indaw hara alaka makko noon alhiqqatu ngen ɗo ñale wa indaw hino ka makko aljuzu atu solukol ngol duuɓi nayyi no yahande joyyi fa innaha haray kol solukol ɗon tukubala minhu haray jaɓantaymo kadi aljuzu ata kol ɗon solukol kono haray o hettay cewɗi famen nde islam kañum tooñi ala wa yuti haray jonnitaymo ruttaymo yiltaymo almusaddiqu arɗo ƴantugol zakka on 20 dirhaman toujours dirhamu nogay aw shatayni ma dammi ɗiɗi embere ko fawayno ko joni haray o yay ruttaymo embere ɗum en faami ka musidɓe julɓe rawahu al-Bukhari haray ko imam Bukhari ko filli hadise on wa an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wonde annabaji Allah ba'athahu ɓe imminimo ila al-Yaman faade Yaman toujours fa amarahu nelaɗo yamirimo an ya'khudande o nangoyta nde o ƴettoyta alegoy min kulli salasina baqara e nder kala nayi capantati o andi o hadise ɗa en wawlano fi nayi ko dammi ɗin e ngelow ɗin e haaliseji ɗin ɓe o wi nelaɗo yamirilan yomi ƴetto e kala e nder kala nayi capanɗe tati aw tabi'atun e tabi'an bi mana jokkukol aw jokkunge aw tabi'atun ma ɗum jokkunge bi mana tabi'a ko ngaari e ndi hitande hino yahande duuɓi ɗiɗi ko wiyete tabi'atun ko ñale toujours nge hitande hino yahande duuɓi ɗiɗi bi mana ɗo siko ga on kon hitande no yahande duuɓi ɗiɗi siko ñalum kon hitande hino yahande duuɓi ɗiɗi dammi e nayi capantati kala haray ko ɗum ɗo hana ittede wamin kulle arba'ina e nder nayi capanɗe nayyi kala musinnatun ko wiyete ko musinna ko wiyete sunna ko gentimminge duuɓi ɗiɗi hino yahande duuɓi tati ko ɗum wiyete musinna kala duuɓi nayi capannayyi wamin kulli haalimin e haray noon kadi ino fawi kala helli fa wa min kulli halimin dinar ko wiyete bimana halimi ay alladhi balagha al-huluma wa jara alayhi hukmu rijal sawa'an ihtalama am la bimana ko kala helli faɗo leygu wa min kulli halimin no fawi kala helli faɗo bimana dinaran ittugol dinar bimana almuradu bihi ko fanda e ɗum akhudul jizya ko ittugol bimana duuti mimman lam yuslamu ɗum ɗo noon ko jeyaɗo e musilma bimana kala hewtuɗo kellefuye tawɗo wona julɗo haray hino waɗɗimo nde ittata duuti ɗin o jonna en enen julɓe ɓen haray ɗen hani mo ittinde duuti dinar goto kala e nder hitande kala haray himo duwa ittude ɗum ɗon o jonna en fi cogguyo heɓu ka o wura ka hoore leydi ɗo e jansi wona ɗum ko yen mboyimmo waremo raɗo ɗen mo en faami ka ko enen julɓe ɓen hani ittinde ɓeɗo heferaɓe duuti wona kamɓe hani ittinde wona enen kadi hani ittindirde hakkudeji meɗen kala helli faaɗo tawɗo na julɗo haray hino waɗɗimo ittugol dinar goto hitande kala jonna en aw adlahu ma ko yerondirta e muɗum mo afiriyan mi mana hara ko huɓutu ɗum hara ko fotodira e ɗum
so tawi woni o ala dina ɗon tigi tigi haray mo wawi en jonnude ɗum ɗon ay burudun bil yaman tun sabu ila ma'arif ɗum ɗo ko coñcol woni ko fanda aw adulahu ma o sottora ɗum ma afiriyan coñcol wiyetengol ma afiriya hol coñcol no wawi ko wiyeten ɗo misal bamako basen bamako ko coñci satta piriji ɗi wayɗi e nokkure wiyetende ma afiri nde ko ɗum wiyete ma afiriya haray ngol coñcol ɗo hingol wawa yerodirde e dinar gotawali rawal khamsatu wa lafzu li ahmadu wa hasan at-tirmidhi wa ashara sappi ila ikhtilafi faade lutondirgo fi waslihi jokkindirgol hadisi on wa sahahu sallim ibn hibban wal hakim wa an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukhadu sadaqatul muslimin zakka julɓe ɓen ƴettete ala miyahihim hay e dow ndi e maɓɓe ɗen rawa ahmad wa abi dahuda wala tukhadu sadaqatuhum sadakaji maɓɓe ɗin ƴettetake de illa fi durihim sona bimana ka galleli maɓɓe ala miyahihim miyahu jam'i ma'in bimana ko ndi e ɓuyon ko hawtena wal muradu ɓe al uyunu ko canɗi ɗin hayto takunu muwashil qawm ka tawata ɗon bimana canɗi ɗin ka yimɓe ɓen fof muɗum fottata illa wa durihim ay e duru jam'u darin ay manazilihim wa amakinihim wa miyahum wa qabailihim wa mawadi'i mawashihim wal ma'na anna sa'i yanzilu ala an-nas wa ya'khudhu sadaqatin wa laysa lahu an yanzila muhillan ba'idan thumma ya'muru an-nasa bi hidari al-amwali lima fihi min al-mashaqqa on andi ɗum ɗo ko kinaya mi mana ko hunde jammande suuɗande ko ɓe holli en ɗo kon wonde goɗɗo e sadaka on ittetake e dow canɗi maɓɓe ɗin e dow ndi e maɓɓe ɗen ko e dow galleli maɓɓe ɗin ko fanda awa legoy ƴantowo zakka on sellantamo yahugol ukko ka burure yaha ka canɗi yaha ka paraji yaha ka boowe e ka dunkiji fo rafula nayi ɗin e dammiɗi e ngeloɗi fof gotil adda itta wo haray ɗum ɗon hana ko ɗum woni e ɗum ɗon duwaka bimana ko jooma nayi ɗin jooma mummunteji ɗin kala ko muuɓi o addi ka galle makko inni ko dammiyan ɗin fowni haray koye jaaɓu ɗum ɗon sofini ko hakkude makko e Allah haray bimana itten zakka on kaka galleli maɓɓe wona ka ndi e maɓɓe alego wona yawgol ka canɗi rafula ɗi toon en faami ka wana bi hurairata radiallahu taala anu qala rasulullah sallam nelaɗo make laysa ala al muslim wonali hino fawi julɗo fi abdihi e jiyaɗo makko wala fi farasihi wona e mbaɗɗatide makko ni sadaqatum sakka siɗa mari maccuɓe wulure si wona hara a waɗiɓe marchandise hiɗa yeytudeɓe siɗa mari autoji wulure ɗeɗo fof muɗum so tawi woni ko transporteur je ko wonɗe dogude mako autoje ma personnel ɗe wonɗa doginde ma motoji personnel ɗe wonɗa doginde haray ɗum ɗo fof zakka ittatake mum galle maɗe hoɗuɗaɗen maɗe luwinɗaɗen ɗum ɗo fof zakka ittatake e mum piiji pajareji ko soduɗa adduɗa ka salon ma e ka chambre ma si tawi woni foti noni wono foti haray ɗum ɗo ittantake zakka ko ittanta e zakka ko si wiyama joni waɗama marchandise fi yeytugol hay si foti wa meselal haysi ko meselal haray hande kadi sitanden timmi ngal calculte watte e jawdi hedditindi fof hawtodire ittane zakka en faami ka haray ko ni alana fawaki ɗum ɗon illa e mana rawa Bukhari wali Muslim laysa fil abdi ala e maccuɗo sadaqatun zakka bimana pullo on ittata maccuɗo muɗum on zakka illa sadaqatul fitri sonara ko zakatul fitri tawi woni ko a maccuɗo amin Abdoullahi kala julde suuma e hewti no mi ettiranta noon muɗo ɓiɓɓe am ɓen fof e rewɓe am ɓen e hoore an haray an kadi ko noon mi ettirana e ma saabu an kadi haray ko a ɓeygude jeeyande e ɓeygude hande wa an Bahz bun Hakim an abihi an jaddihi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imati iblin woni e nder kala ngeloɗi o rayɗi fi 40 e nder ɗi 50 kala bintu labunin bimana ñale ɓi kosam mawe nge duuɓi ɗiɗi wala to farrago sendidirtake noon iblun ngeloɗi ɗin an hisabiha e ga e hasbore majji on man ataha bimana on wonɗo ɗi jonnude o wonɗo ɗi ittude legoy awa jonna haray sellata ko ɗum woni e nde o sendidirta ayla e farrigo lil maf'ul min at-tafriq iblun an hisabiha ma'anahu anil maliki bi mana legoy ay gay jeyɗon an hisabiha gay hasbo ɗi on ko ɗon gay jeyɗo ɗi on la yafarriqu milkahu an milki ghayrihi idha kana khalitayn bi mana ko toujours ko sifa mo ɓe addanno en ka damminane sendidirta kafunoɓe kafata kadi sendidirnoɓe en faami ka la to farraqu sendidirtake iblun ngeloɗin an hisabiha e gay hasbore majji on
mi mana kanji nogay ma capantati ma temedere kadi moɓino ɗon e dingira goto ɗi sendidirtake ɗon man ata ha immorde on jonno woɗi tajiran biha mi mana tawa e fi ko yoɓeteɗo e ɗum ɗon ay ɓafidan hara ko fandoɗo lil ajiri fi joddi wa sawabe e baraji mbiyita e ha saabu jonnugol ɗum ɗon haray ɗum ɗon waɗatake falaw hara hino wodanimo ajuru ha baraji muɗum ni waman manaha ɗum ɗo kone laaɗo allah ummake bi mana ka hulɓingol wo waman manaaha kala saliɗo noon ittude o zakka e laaɗo make fa inna menen akiduha min jattay zakka on e junngo makko e hoore force wa chatri malihi wondude e feccere jawdi makko ndin kadi min watta e hoore zakka on min naɓa teddungal yimɓeɓe wona min décide wona e décision min mouhammadou asmatan ɗum ko décision min azamati rabbina e morde décision ji joomi amen la yahillu li ali mouhammadin haray noon ɗum dagantako kadi ɓeygure mouhammadou min ha immorde zakka on chey on hay wonde bimana fi wota yimɓe ɓen sikku ko nelaɗon forsirde awa jatta haray ko fi ko alɗinora nelaɗo make ɗum noon daganaki ɓeygure mouhammadou nden kadi rawa ahmadou abou daoud annasai wa sahahahu no sellin hadis on alhakim wa allaka shafai imam shafai no wengi alqawlu kongol ngol bihi muɗum ala subuti e dow tabutugol muɗum wa an ali radiallahu taala an qala o make qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama ida kanat laka si tawi woni latanikema mi ata dirhamin dirhamu temeɗɗe ɗiɗi tawi ɗum ɗon ko an jeeyi dirhamu temeɗɗe ɗiɗi wa haala alayha al hawlu hitande nden timmiti e hoore mum fa fiha haray woni e nder ɗin ɗon ɗiɗi hamsatu darahima dirhamuji joyi kan e ko ɗum woni kalise walaysa alayka cheyun hunde fawakima ɗon si wona ɗum hatta yakuna laka haaɗi timmane haaɗi laato e jonngo ma ashuruna dinaran dinar ko ɗum woni nogay en tant que timmal dinar nogay ara zakka o waɗɗakema e kadi ɗin mum ɗum wa haala alayha al hawlu hitande nden yonta e mum na fi tun a heeɓi ibnu adama on fi o timmini tun hande on temeɗɗe ɗiɗi dirham e on dinar nogay hollali zakka o waɗɗike mande bi mana o wonda e muɗum ɗo ila ɗo kadi ha ko arata wonu no so tawi woni ɗuytaki o itta noon zakka en faami ka fa fi haray woni e muɗum nisfu dinani feccere dinar fama zada kala ko ɓeyɗi fa bi hisabi dalkare ɗum kadi koye compte watte walaysa fi malin ala e jawdi zakatum zakka hatta yahula alayhi l hawl ha hitande nden timmita e hoore mum rawa abou dada o hasanu hadis on ko moƴƴuɗo wakadi ihtalafu fi rafihi gomni ɓe lutodiri e ɓantugol hadis on wali tirmidi an ibnu oumar man istafada malam kala ko ɗum woni hoccuɗo jawdi fala zakata alay kala heɓuɗo jawdi man istafada malam kala gañorɗo jawdi bi mana kala heɓuɗo jawdi haray ndin jawdi ɗon fala zakata alay zakka fa waɗɗakimo e hoore ndin jawdi hatta yahula alayhi l hawl ha hitande nden timma e mayri warraji ɓe wi en ko jicci kon wakko fawu bi mana ko darnugol hadise on wanali وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماك من ولي يتيما قال هل فينا اليتيماجو تايو كانكو كيفي اليتيماجو فليتجر له ينجل نورمو جودي مكوني ينجلندي ولا يتركه وتو أكتندي دونينا ماني هو يوميمتا أوالتا جونغو حتى تأكله صدقة ha zakka on ñamande ko andi ngolen hay jawdi aliyatimajo jaka si baba makko mayi accanimo jawdi haray sellataka ñamendi ma ka memendi kono haray zakka on kañum keranaka zakka on hitande ɓe kañum aɗa ƴetta ko muɗum kon jonno hay siko nayi temedere ma wulure so tawi woni en ala ne ande ɗum ɗon pay kunkum en ala julanademo tawa hara zakka on kenen go aray hawra ka tono ka intérêt ka heeɓiɗon tawi hitande ɓe nagge arante hitande ɓe nagge arante o andi ɗo o mawnu tawa ɗi lanni si ɗi lannale ray ɗi woɗɗike ko ɗum ne laaɗo waɗi si maaki kala halfinaɗo e occupiɗo e aliyatimajo yo julanomo jawdi makko ni taw accandi zakka on rawa tirmidi wa daragutini wa isnadu da'ifun wa lahu shahidun mursalun inda shafi'i wa an abdullah yatam abdullah ibn ubay awfa radiyallahu bun abi awfa radiyallahu ta'ala anhu qala maaki kana rasulullah laati kene laaɗo sallallahu alaihi wasallam idha ataahu tawi woni arimo qawmu ni addanimo qawmu ni ɓe bi sadaqatim zakkaji maɓɓe ɗin toon ne laaɗo laatinoke qala ɓe makayno allahumma salli alayhim allah du'anoɓe allah yurima ɓe muttafaqun alayhi ko andi ngol en kala jonnuɗoma zakka harayda hanimo du'anade hasatan spécialement ko ɗum waɗi kadi
enen ɓe Allah muyani ɓen alɗini en yo en ittu zakka kala men ittuɗo kadi zakka si ɗen jonnude goɗɗo ko en andimo ko zakka ni na yo en faamin en nildumo ma faaminen en okkumo ko en andimo haray ko zakka ni fi yo heɓuno dorana en faami ka. وعن علي رضي الله تعالى أن العباس أن بابا عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلندك أن لا في تأجيل صدقته في يوم ittugol zakka maɓɓe on misal koye jombente min mi wowi ittude zakka on ko ɗon mi jikkini mi lando noon joni sewni no sella ka mi adintina mi itta ka suuma e ma mi itta ka juldadu misal qabla anta hula ko adi anta hilla ko adi hitanden timmude farakasa lahu fi dalika nelaɗo newinani ɓe yoɓe ittu ko so tawi to woni feƴƴintingol ngol hayso ko ñalla laray ɗum ɗon hana koye jombente mi wowi ittude yomi accu ha e sabborde paran haray ɗum ɗon sellata few haray koye reno e ɗum enen jomiraɓe jawle walla waɗa e barke jawle meɗen nden rawa Tirmidhi wal Hakim hadise temeɗɗe 6 600 wan Jabir ƴettama Jabir ibn Abdullah radiallahu taala anhuma an rasulillah ko ƴettani laaɗo Allah qaala ɓe maki laysa fima duna 5 awaqin ala e nder kala ko timma busgowal ngal 5 minal waraqi immorde e mbuuɗi immorde kaaki sadaka tun zakka ray waɗɗaki walaysa fima duni 5 dawdin ala kadi e kala ko timma ngeloɗi e orayɗi 5 minal ibli immorde ngeloɗi sadaka tun zakka walaysa fima duna 5 awsuqin ala kadi e kala ñamete nema mo timma wusgowal ngal 5 nattamri immorde tamaro ma ɗum maaro ma gawri ma mbahe sadaka tun ko wiyete kon sadaka rawa Muslim andi ngol en tawni ngeloɗin timmali 5 ma ñamete on timmal wusgowal ngal 5 wusgowal ngal goto ko sa'ire nde 60 waɗata wona ñamete seeɗa no e paami ka haray ɗiɗo fof si timmali haray si jommum itti zakka on aray mo mari baraji ɗin kono haray waɗɗaki mo walla waɗen fof ittoɓe zakka walaw no woɗan min hadis abi saidi laysa fima duna 5 aw sakin wo ala e nder ko timma ko ɗum woni wusgowal ngal 5 min tamri immorde tamaro wala habbin wona gabbe façon ji ɗin fof sadaka tum zakka wasul hadis abi saidi muttafaqun alayhi asli hadis abu saidi on ko fottanaɗo wan salim ibn abdillahi an abihi ko ƴettaɓe makko anan nabi onde annabaji Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓaala ɓe yewti fima suqitat sama'u wal uyun fi konko canɗi ɗin yarni e ndiyam ɗan ka kammo yarni tawata an on wona an woni addude rakkol yarna ala luɓade goɗɗo ala yoɓude yimɓe ko ala ɗisal yarnani fi konko yarniraɓe mana canɗi ɗin kono ko canɗi ɗin woni ko ari yarnani hoore mum a ƴooga a yoɓa a waɗa hunde mako asama on yarni aw kana asariyan mako yari ɗaɗi ɗin a tottutulle mum nekin mangoykin a yarnali furay ko ɗaɗi mum ɗille on yaride haray ɗon al ushur ko sappaɓal ko ɗa limude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ko hanjey sappa ɓum kunkum ɗon ko farilla foti noon ko waare foññe limirɗa foti ko waare maaro woni ko limirɗa foti ko walare foti ko sharia on foti ko gudel kala ɗo no eɓɓirɗa sariyare nde etirɗa nden waɗɗa kama ha timmi 9 ko nden kadi etirta ɗo sappa ɓum ɗum haray ko noon wa fima suqiya bin nadiji woni e kala nema yarniraɗo wiccugol ko an yoɓi forage on addama asi kollorru ndun ma yi liccangol ngol addima a yoɓay sittornoje ɗen ɗi addane ndiyam misal ko an woni yarnude sa yarnali yoray ɗon ko nisful ushur ko sappaɓal feccere sappaɓal on yi Allah na toñowo wimana ɗo sa limi 9 on fof ko anje sappa ɓum waɗete kon farilla kum haray ko ya feccutukum kadi hakkude feccere nden watta e hoore jawdi ma ni wimana kun ɗo woni ñoke joddi remboursegol makko tawi kon wimana ko an yangi yarni en faami ka ɓe maki rawal Bukhari wala yaɓiɗa no kaɓi dawda aw kana ba'alan ma ko tawata aw kana ma laato ba'alan aw kana ma kanko laati ba'alan wimana ko yariri ɗaɗi mum ɗin ɗon kadi al ushuru ko sappaɓal ngal toujours aɗa ittete ay asariyan ba'alan on e asariyan fo muɗum ko gotum wa fima suqiya bis sawani woni kala ko yarnira ko ɗum woni cataloy a winnade hema ɗum wiccugol wano pompiji ɗi rakkolji ɗin ni nisful ushuri feccere sappaɓal wa nabi Musa al-Ashari wa Mu'ad radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahuma ɓe makaniɓe la ta'khudha watan ƴettoyde fi sadaqati e zakka o illa min hadhihi al-asnaf sona e nder ɗiɗo piiji al arba'ati 4
ashairu ngawri wali hin tatu e gabbe wa zabibi e resen wattamro e tamaro façon ɗi ñameteji ɗo haray noon foññe ko ɗon naati maaro ko ɗon naati kaaba ko ɗon naati mbahe e ngawri fo muɗum ko ɗon naati rawahu tabarani wal hakim walidara gotonino wala ka data ɗatuni an maadu ko ƴetta e maado qala fa amma ithau wal batikh wal rummana wal qasbi faqad afa anhu rasulullah gom ɗine laaɗo yaafike ɗum ɗo fof ɗum ɗo fof ko façon fruiji wodunoɗi on say ko wiyete kon al ithau wal batikh wal rummana wal qasbi en wata addude inɗe ɗum ɗo directement ko correspondi e fruiji men ɗi enen kadi en innay tum banana fuuñe lemune mango piya e goro e koɓo kaku mboosi bastek basalle ɗum ɗo fo muɗum haray no naati e ɗiɗo haray kala ko wiyete kon fruit ne laaɗo allah on afa anhu rasulullah ne laaɗo yaafi ɗum ittatake zakka wasnadu daifun togorde hadise o ko lowɗum wan sahal bun abi husma radiallahu taala an qala o wi amarana rasulullah ne laaɗo allah yamiri en ida nelaɗo yamiri on ida harastum son hottoto fa hudu haray koyo on jogito waɗa u sulusa accon ɗon tataɓangal fa in lam tad'u so tawi woni on accaɗe a sulusa tataɓangal fada u rubu a haray accene ɓangal rawal hamsatu illa ibnu maja wa sawa ibnu hibban en faami hadise on ka hadise on no metti famde seeɗa ɓe mana so tawi woni on hottoto itton zakka on taw on wata jindude e guesa mban fof misal ma jardin on fof muɗum limon joni ko hottagol ha ɗo tanƴinigoye baala ɗiɗi yaltay ɗo ma kilo temedere ma toon wulure yaltay ɗo tawi woni ko hottagol haray ella ala ɓay lerka zakka on ittiteɗo yoni kono laaɗo make haray ɗon ko yon ƴettu hottagol ngol ha gayno accon tataɓal wonande yon jawdi ndimma ɗum accon nayaɓal desa nokku goo ɓe mana ko hiɗen hottade sen hottike ha gayno en hiɗen taƴƴini e kilo temedere yaltay ɗo ɓe mana ko yen jikki joni ha kilo 60 ko yen ɗuytu kilo nogay on haray joni calculanen kilo 60 itten zakka ɗum ɗon madama ko en hotto kulol toujours yo taw haraka ko Allah ko lutti ka makko wona haraka ko makko kon ukkiti ka Allah hakke andingol en Allah o yiɗa ko goɗɗo o yiɗa jamfa o yiɗa tooñe ida harastum son hottoto itton zakka on fa hudu haray ko yo on ƴettu kono waɗa usulusa ko yon accu tataɓangal fa in lam tada usulusa son acca tataɓangal awa fada rubo accena ɓangal o moyen en faami ka rawal hamsatu illa ibnu maja wa sahu ibnu hibbana wal hakim wan itabi bun usaydin radiallahu taala anu qala o maki amara rasulullah ne laaɗo sallah sallam yamiri an yuharasal idabu nde ina bon hottete pas de probléme kama yuhrasu nakle wono tamaroje ɗen kadi hotterte watu kadu kono ƴette zakatu zakka muɗum zabiban e resen ɗum ɗon ko inabuje yorɗe ɗen ko ɗum wiyete zabib rawal hamsatu wa fino e hadiso inqita un taƴere mi mana ko wiyete inqita un taƴere ko kaari naniri kaari hadise on kaari naniri kaari ha hewtine laaɗo tawa noon oɗa kanko mo innomi mo naniri jomiraɓe gande ɓen daari tawi ɓe yiidali ha hande ma hay ɓe wuuridali hay ka hoore leydi ɗo towde ma si ɓe wuuridi kono ɓe yiidali haray ɗon taƴere ne ɗon par ce que mo inni on o naniri na gonga haray joni ko be o adda mo o naniri won amri ibnu shaybin an nabi an jaddi an imratan no sonnajogo atati nabiya o arno kan nabaji allah sallallah alih w sallam wama ha ibnatullah tawi kanko sonnajo on himo wondi jiwum makko wa fi yada ibnatihi ha tawino e nder juuɗe ɗiɗi kala jiwum makko kon miskatani mulle ɗiɗi molanade min daɓe nimmorde kange fa qalan laha nelaɗo ma kani sonnajo on ene atu utina zakata haala a itti zakka jawle a itti zakka ɗe mulle qalat sonnajo maki la o e galniraɓe maki ay saruka hino ɓurma newanade ay saruka llahu ay saraka bimana newin ay saraka allah allah newinane bihima saabu ɗi yawmal qiyamata ñande dargal e suwarayni mulle ɗiɗi min naarin immorde ɓe maki aya surruka eno weltina eno hawranma alegoy an ya surraka llahu nde allah weltiniroyema alegoy nde allah yoɓiroyema bihima saabu ɗe mulle ɗiɗi yawmal qiyamata ñande dargal suwarayni mulle ɗiɗi haɗa min naarin ko immorde yiite debbo wi o e faal gatta ha o hocciɗe o feri na dewas ko o ƴettiɗe o mari o yeɓitanɗe zakka mana o hadise ɗo ko faalaɗo en andinde wonde sonnajo on kange e kalise ko o mari kon kotani e mulle e jawe mi mana e montre ji plaque ko o wattoto wo ko andigol en ɗum ɗon ittante zakka kono alhaqiqa tan haray ɗum ɗon ittantake zakka jomiraɓe gande ɓen buy e muɗum hino yaari ɗum
naafi ɓayi nelaɗo makani ɗum ɗo sonnajo. rawa salasatu wa isnaduhu qawiyun wa sahahul hakim min hadisi Aisha. wa annu mi salamata radiallahu taala anha annaha no nene Aisha kanto ɓe laatike talbisu ɓe ɓornotono awdahan ɗi conci wiyeteɗi awdaha min daɓen ɗum ko immorde kange. fa qalat ɓe maake kamɓe nene Aisha ya rasulallah a kanzun huwa ene ɗum ɗo ko ngallu ni ngu ittanaka zakka. fa qala nelaɗo maki ida addayti zakata o sa itti zakka muɗum o falaysa bi kanjin haray ɗum ɗo wona ngalu haray ko jawdi. o andi ko wiyete ngalu ko wiyete kanze ko kala jawdi ndi ittantake zakka ko ndi fanɗi ɗum ndi woni kanze. kala jawdi ittantendi sakraka ko ndi ɗuuɗi o ko ndi ɗiɗi ndin ko ndi maal ko ndi jawdi waɗandi barkilegol. rawa Abu Dawud Daraqutni o sahul hakim. an samurata bun jundubi radiallahu taala an qala kana laatike rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna himo yamiraynomin an nakhruja sadaqa nde min yaltinta zakka on min alladi immorde on na idduhu min alladi immorde ɗin piiji na idduhu ɗi min konti min heɓili min préparé lil bayi fi ngengu. oton en tant que a dogina hen maɗa adi transporté sunnu en tant que ɗa hoɗi e mayre maɗa luɓini ma ɗa waɗi ndu luwaye haray ɗiɗo piiji foof zakka ittetake e mum. haray ko mbuuɗi luwaye ko sundu nadata ko ma otowal ngal ko nadata recette ko e ko nanditata e mum ma kala joddi place haray ko ɗum ɗon ittante zakka. rawa Abu Dawud isnaduhu layyin. wa an Abi Hurayrata radiallahu taala an anna rasulallah nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maake wa fir rikase woni e rikase alkhumsul jawab al muttafaqun alayh. ko wiyete rikase ma huwa rikase ko wiyete rikase musidɓe julɓe ko min Abdoullahi kala miɗo ardi miɗo darnude ɗo hoɗo mi natan asgol koluru ma kabine kat kare ma kala ko mi esata mi tawa jawdi toon ta noon hoɗo ngo wona hoɗirango haray ɗum ɗo ko rikase mi aray mi ñamay ko min jeeyi kono mi itta e zakka mum ko joabal. ɗum ɗo misal siko 500 mille mi tawino ira haray ko 400 mille ɗon mi jeeyi haray 100 mille on komi naɓu ɗum ka baytul mal haray ko ɗum ɗon zakka mum en faami muttafaqun alayh. wan Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi anna rasulallahi onde nelaɗo Allah o sallallahu alaihi wasallam qala maki ɓe yewti en fi kanzin fi ngalu wajadahu rajulun ngu gorko tawata ɗum fi kharbatin e nder teeren makko mo soodi. ɓe maki fa in wajattahu sa tawi ngu ngalu fi garetin e saare maskunatin hoɗande farrifu haray ko ya yeynuto ha ando jommum jonnitamo. wa in wajadatu sa tawi ɗum fi garetin e saare gayri maskunatin tawata wona hoɗande fa fi aray woni e nder ɗum ɗon fa fi aray woni e nder ɗum ɗon wa fir rikase e rikase on alkhumus joɓal mi mana haray ɗon e joɓal woni ko ittete yaltine ko ɗum woni e jawdi ndin ndindi on tigui hocci wiyetendi kanse ɗon afwan wiyetende rikase ɗon haray ɗum ɗo koni ɗum ɗo kadi waɗetake charti timmugol hitande ila ka an on tigui hocci ɗon asowo jama asowo kange asowo kalise hoccuɗo jawdi e nder ko woni asude tun ni namani ɓeɗo fof ko ñande ɓe heeɓi nden ko ɗon ɓe ittata zakka ɓe accata hitande timmita few. akhrajahu ibnu Majah bi isnadin hasan. wa an Bilal ibn al-Haris radiyallahu ta'ala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhada ɓe ƴetti ɓe jaɓi min al ma'adin immorde ogirɗe ɗen al qabliyati